management mighty pele can start listen again. Itino pan kilo nyal mawatie ni matin. Uye waka mutu tujo do mego kiotia na ene. Ya po bino matak isko ni matin. High check me graduation kiki wanye ni wolo mia wara pini ya matin ene iberu litino magino lu wani wabin ikuni ya matin. Litino wana fuyu ba. Uye we ami apology matitiri nini na matini kawa neo de amatea kutwal maono opera mabino ikweni na matini yantini watiki council meeting katika waranyemi ya Dago District Council Hall. Ano space kiki ni matitiri kawa yuna yupe wakabila neno wangu awat lo kachila rio kinga dichot uye na wakari ada ko ye tian council meeting ka missing no patong sub county no ye pa mero okare kire mera junto kida uye we ajal apology pa won kama beach upio le na tujok main penono la pino ento ngeo lok mati agago lokom ngom kijama pat nalo kati ugar council matar en terwa akeo chara dwani ni amutu eni tikutu primary school ni matar dan tika pili patong sub county kawana woro wanario be ninyo ana mawana woro wan kwen woro wan kila wara makiloni na Naptuno Brian Inai TV ipokolo mata mani lokon sen games bana wato karo gulo Uganda lo kid mani wani ye waka for twal the director Tignati ka timane investment niketo don logo kite guwich mati patang sub county mi ye ni balim mamegi waragi tiga pan machalo kitman nawan tiju batika chui te tibune adit director afu ritual ni tiga pia wan tiju ya gawo Uganda lori afu management ki staff tiju dari pucing gini tiutik mata urip chingu kaka muru manok tiye oduru pin onyamo siki chubu lakang kwano bete hinyumanyu afu bena you a teacher Pota Batoro Antamani team attack Kid mana chile kore mitiki Pike mukene wagok tegineo This is my son Ani yani teachment tika tiyo nega time Tika tiyo tik mabe Yana chika ina dek tik nega wik Tiyo tuk Kita chole ni tiyo kere ni Kore kunen mabe Minyo alawara kachel kire tiyo mpana Anatiki lok machek tutwal me watu potwa Mea shel mama holo kum kwe graduation Ritino kwan mamegwa Ani ang niwa tiyo kire tiyo para bishel Kiken magi tiga kwe ergeni yana matini Ento will inu ni nok Watute matek Wapaneni wakero Ritino wa magi chieroi graduation Inasa rekubit mapol Policy pa government chika loke Biberu mod chika pi kwano nursery school Ni upe kwano nursery section Pei di chirka kwano primary Kajo mobe ka nano TV la wo Loke ki beru ka discussing ni parliament Chia tamune bimulu Bino wabot wakan Uwek latien ko kwan level mapin me nursery Uwek komete kiti guwe ni chiro level mukere Atang beni kau bini graduation kirman Uwek ditino kwan gume Ni kwe Kati pumu kwe kitene Uwek gume mapene endong pegi kimi kwan Umwaka mukaro ke mwaka mukena nich Gamente
about your colloquial gradation nursery level. In regular team, Mokani Tado Quere, in Cheryl de Quarapano. Why name the Tiopano? Anatamano cop, making a better body, what the team could gradation of Perugano. Kimi Areo, Machalo Talavatica Vacho, Bob Lunyal. Takamokene, Manatamani pay, Bob Wakakan. Kami yang make gradation kita nutung. Lunyal kicero dok yobo pati matong ipajo. Kicero kagoyotong, kicero kanekodiel, kicero kanekodi. Cha mukene kimelo wakidiwo, mugu wacha boro, no la tiendo boro, wan lunyal do tiko miel kima. Anatamu ni mano kiwati umabe. Yung may dikya tumatek, ikwe ene, peretetek tutwan, ento tutemi yung palatin, ni kat ka gradation, latin bisyarakam ituwan. Resources manok may tikwere, ye wekit supporting ke kwan paratin, ilebol mo kene, kiwaru chara nyo mabe. Kumbo dawati ke, kip down mo pat Uganda. Watika maorota mea dek, wapi yo permit to weta mea shele mo manyen. Ana waje no shero kwa kletin wape. Wet gen biju ubugi kachakopan ito manyen ta mea shele. Ta mea shele pol karatema tema duong. Dul mapat unyo dano ki kip mapat ko bino botu ulungal. Ki kimpa de mono pe wok ki bondo tala di sub county kimi district. Ketam ni ngero kwanyo la team ni mitwali school mo kacholo nyo ka supporting kid me kwane. Yeno por karate meta mia shell. Awaye ne ka dul magite no woburi. Kela tension palo pala mamegi nyo wa ke kongo tara mi kumi. Ten pe mo ke mapol. Le tino mo kene wa cheru wa gamu ke kichen. Mano ke kwanyo ki kilem ni cheru ka supporting gini gangpan ena lutino cheru ka tiyo gimata. Kwando mpere. And eno into meta mia shell. Atia wacha gobe. Letino mea gago. Imahamu karacha wachira gamu riwa wakimukono. Mage kwa nyingi kaini shirika chole gangkwan. Enta wikuno kitwa letino kapodu mwani. Letino mdamutika pigi yimbo kwa chim. Ichamuni na kiele kichel. Otino. Chiwa tabi na uwe chiwuni wakubwak letino mabe. Gergen purgitino pegira umo kotama megi. Yadid director ki management. Machalo patang sub county luterani ye. Kinwa yom dopal school mi St. James National Primary School. Kin magitimu keripeng both PLE and kita forming kere iko curricular activities. In which wakitugu mukene mapat matine wako. Anatamu ne work school wa ngene mabe tugu mukene maberiti kono we unyongwe. Watote minanani letena wa participating tuju wak mo to the missing because ene yo mabene utara wa school wa ngene kabere mapat kit matikwere. Ena yo school achel mapilo wi patang sub county kai karma pen adugo me pen pa class abuero utugu wangana bijo kong chako neno sentence o timini atiki genbe ne mara ene letena wa mo pen class abuero Rabu kemel jaso mege ubitur mape. Eti jaga kare. I am very confident. Report mamegi director. Kumbe de machalo patang sub county. Ka uno pako meyo aye wako uno pia kirang register winyo me center number school wakitino wako penyekan. Angini yurong timape. You ready? You team up. I'm a logone committee at the department Mifonye, National Education Committee. One of the Yagago. Kile Karama speaker Timo Reserveman, it was committee finance. Eto anacho warga anawa chita mero de finance. Ya mero de kanya ke poko ye. Chuwa ki education. Mama ko lokum Santa Nama School, imwaka ini
Agabo district go to unit. Chikimi center number K school Sario, Mati Agabo. Acholi kene ye ti Saint Joseph Mati mission paton. Ti acholi ti yumot. Atamene kidmano hadi director kachil ki teacher. Wakupe wakanoni inspector kubengo in school ora no Mati sitting center. And I want to me in emu. Agabo me sitting centers ario. Imahamanian no Saint Joseph Mati mission paton in your paton kwe gikomane. No gitika penny school mameki. Atamene kidmano bane you work inspectors could be in school. What you could do one period at Panani, St. James Bene, Tapere, he may setting centers work within a while good Penyaki school. That the right ticket organ to your in the chat. What it in what to work for the 12. Atamo, how to me what you look on my chat, then what do you do? Members, I'm telling you, look on my phone the 12. Machalo Pato sub-county, Uchala Mati here. You were for the 12 Honorable Minister, Nego Akelo Bitos Acoli. You miss supporting Pato sub-county to Akoni you mano teach you matek, Magikan Cherikana. And I call you a Chokero my grader, one district or me or grader, Chikibuniki for you, keep my ticket, you Chimape. Kidmanu bene, dakwa penye, kiu ye, mikatomo, igreda, mawa ye dong pera kichoy waraga, mifuru yo maa ki patong town council, piru wak kiyo pal, michero yo mot pada. Wando tiga logo, patong sub-county, makiembe do kero ay plan, me yo puwe kuru money, mati diya chane. Kita tuero bene kuwet yono kongak kubien machero school pian yin mapera tek enengang kwan kali tiano ti wori ye biro yo ko connecting kingi wek uwot manopo bimakobi atamane katume kibu bere bere twal wakamu won komel si wan bekerum won komel si wan bekerum tie tiga kore won kom aya ko bin malay the director, the school, Masala St. James. Jay, Kano Matok, Machala Wanda Tela Paton, sub county. And I know will come LC1 kilo. No, what you mean, in Wagamakaro, 102 district, Menanone, Wakelo, P. Mia teacher, what the Billy took, and I know Nika Village, enter Mirnati school. Ero pine ke to kere style kiremo ke wa kiremo kian machalong ngat mabena maro tiki kuch pa maro konflikt petral atero gana mot kian lengo won kom ima ene mado wati de ma para chel ma gette de ma bichele ma kama nyen ma ni do kera dot no ma kana tumone wanda ko kero pi mia tuja ma ke bichele yesiante million piare ya bichele Kairum, ento mirna tiene, tapi meniti pot memege, mirna tiene pi tut I chel mi school. Wa community ma wako ko bet kipi school, ko bet kipi mana community. Kon mana ti awajaman ora ti chipni. E wachoni dul madik surveying pi enemy atuja, yebe bieno borre. You know, you do make what Mamegi and Mana Wetine to the school. Please don't direct them outside. Bring them inside the school where P. Makitujo or quality of school. Alur just make it one more case. I don't teach my tech. My one come to teach my tech. And I watching all my team. And you take it up with your carry. You show you are gone or Bora. Ya tiyo kere bak pino ya duol mamege unu luak mauti koe kai room atamane ka pin kitu ji school pa okay je
Kel dang dek ba. Pa okay je ento kena ngeo ni pi ti woko ento le tieno premier ko mixing ki jo mati woko wek ka do idonyo woko latin kwan idonyo tien lok mano ina ingeo no ki yene ni kadwo. Koman ba? Koyo ji timo gimana miro ni tim. Koyo jo waraga wa pokero ti ye. Kero nyo futini no ba ke wajib loki. Oh, tamani meta dok pote bitual bot area council beach me ibiru barwa ikut foundation alo pe kere kon pi era bon dara chien ana tie yen la ta tual tuwa ilong me pi ame tuka rum kan Anyoni wa honeo yan chigi ni ela system ino awaro yan maga me anu tia mete barikuno engino moduju de twala kai district anyoni pino no mekere loka ero lo anyoni pini ka binu wana binu tu me koporongo begenge ewi Ora talo wonkon fo ti mano lo kamado chero me ageke bor wan tu jolo nyal ket ma le oke ni sapate le tiono kombe de ya gavo watu ki government schools maro mi achiel ki apa wi achiel ento ka neno record miti mo pen ki war ke joma pat matemi in these government schools private school tika timo mabe low government school wako punya tiake kum director total i director ti gin matwara di jo kamadi me loke Batwa wakwan wakuni kwere watwa wando nyal school berotak no yinda nyal imiyo onye timo gimalo fonye ni management ko wajoni team kake wajoni kel cham atamane kel cham kai wajoni chol school fees atamane chol school fees kai wajoni ni chente mone te welo penyo timo ginango alego ni wayiyo wekwa wero kache ken kapi wayiyo timo gyono tuju school wa ubidoko ko pen wego yini di kwanya la tiema migi tenne ne ani school do ko pen ikpala wa ko school mano tima bo kwiri yo matwale tiema bi kama bo muyu Kampala yuyu lera muyu kwere chero chole wel matek atien karapo mabe edo kanka wa ini chul gi mone pe bi ye ana lego ne wa supporting school mo mekwa matika tienwa en mai woro ti bi ne no mati ye loyo tal latini school mabo ma transport cost kende dirata mogekene agone management mate kadir revera na ngene ni tira telwingi ugok etino mabe kago mo mapino kaga mulatin mo onyo ka lok mo atamune ka trero bone school de kigaro THL kanya tumo pen kumber tika teme awet nursing do teme tiana rio school mati town Batwa kwe yo mukene keep prepare for training ni binu kaga mulatin ki school manula nyal pingiu obet kiyo mi detecting wekanane ne tabino ta interacting kila ten kone nino lim kone nino mukene ya tene kubet mano la nyala yu oro ki waraga yu kitien lot ni olimbe ne pingara ta ngato mai ken bi olima tien pe ye enu school matek pero no check ne ye bene ti matek mani lo kame gite boto lo nyalo wara wa maro school wa ene o kichini king wa khile tien wa ene diga maja wi ge ko toge yero beno le ka tianwa biru le ka kare utiti mape ka check ti ye yano bi woro mape o timu ken mamba ana lego ne pa loko ma polo tal loko ma check ma wali butu kere ka beta bin la chena wo ju pinga wa bin la chen kere ka beta bi doko yor
awo chu ngo wa wana be dok yo yor yot ma eno toru yen ka be repair council no ro mi wonu be repair ana loko kono maka won topi kono ka won ka yang yo aya kele pato sub county o kwan chu ti kir maka ka wo yo ma du yo a chu committee bugu tinga loka bi le gone ye ka na ka a meri no dako tin loka dako yene do wo chu a fo mata